As you can see, my view right now. View right now. Yeah, as you can see, bafethu. Mina ngathi believe ukuthi nguphi kahle ni. Yeah, bafethu, this is your boy Smindo Star Photography into eshayela phansi la lesinyuka khona manje yini sikhatha khona. I'm here in the JR Alkaline ne or Alkan. Alka. Yeah. Alkaline. Yeah, very bafethu. This is your boy bafethu. I'm in the JR Alka bafethu studios bafethu. Adizi ukuthi kuphekwa. Izo mamela uzwe ukuthi hayi kuyasebenza asidali. Ngiyatshela bafethu ngiyasho ukuthi sokile impela ama-producer a-serious bafethu nama-vocalist a-serious sokusebenza ibukubuku manje bafethu akusadlalwa manje bafethu welelena manje yasho bafethu Ukraine mara kuyoshuku lana namhlanje ngilibuyele nge-wave different ubuye wevu bafethu namhlanje ngiphethe izintroduce kayini welele namanje abafethu nayibona ukuthi injani lento ngizorekhoda ya itrack elisha liyeza bafethu yazi Smindo sisane shayela phansi ifuna ndizise bafethu into engiyoyishaya no hayi mara mina niyaphapha nina manganibonisa hayi phethe ngiyifula sabekayo bafethu yeyizwa lento dlala jiya ya bafethu it's about that time bafethu so bafethu into mele ngiyenze bafethu mele ngidlala itrack bafethu okali alarm ya no bafethu yazi mele ngishaye itrack no bafethu so manje ngisacabanga ama lyrics bafethu kuyaspina ekhanda lami bafethu nali beat iyadlala dlala jiya yo dlala jiya yo bafethu enjoy studio session bafethu bengayazi studio session ukuthi kahle namhlanje ngiyacala ukubona kupheka ibeat produce ibeat ngilana eshaya keyboard ngilana mfethu yo salute kade ngiproduce ibeat lami bafethu isikhathi sakhona bafethu liyazwakala itrack all platforms bafethu lobe litholakele ngithi welele abatshela ukuthi ubani. Hi guys, I'm DJ Eskelin. Welelena manje. Bafethu producer nayo lena bafethu. Yes, dango shini. Ha, bafethu uyayizwa lento ithi khona manje yini uyayizwa lento ayisukile ke uyazi Smindo eka prepara ngizwe liyaphathi ingcombonise liyaphathi yana eponisa khona masokungena kanye ya ngifuna ukuyibona ilapha okay ya sleeping it's like ngathi ngiconfused kancane okay funa ukuzwa lento le ekhaya
Okay, yeah, ungabuyisela emuva. Ngishaye kahle intro ya. From la kumenyisha ikhona manje yini. Okay. Alright. Sisebenzele ngayibheka. Khona manje yini? Khona manje yini? Khona manje yini? Khona manje yini? Tshela ngithakulalwa kuze kuse namanje JR phezwa. Ebonele ukuthi iphekwa kanjani. Askemi bafethu, askemi kayiba bafethu ngiyamtshela. Sipheka asithathi mabhithi abantu sipheka ibhithi from scratch until kube music straight. Mamela la. Amela la. Yayizwa lento siyaklema yini la. Siyaklema yini lana. So. Lento iphekwe ma. Bafethu ngithi leti pheka live wena ubelieve ngithi leti pheka live mangithi nina lulali imphimbo nikwazi ukubhala bafethu sikwazi ukusebenzisana into nje esifunayo nikwazi ukubhala ufuna ivocalist bafethu esizokwazi ukuphusha bafethu sikwazi ukufikisa fair yeah uyazi cameraman ukhona producer ekhona nje bafethu kunokunyiwa mina niyadlala ngithembi aningithembi siboneleni yeah so bafethu ngifundisa into engifundileyo ngifunde ngama-application sengwazi ikhiki sengiyazi ngabe lokho engilitshela bafethu kancane ukuthi ngifundele e-studio yabona nami namhlanje ngihamba na something engifundileyo bafethu sengazi ukuthi application yini manje sengizofunda arrange ingoma ukuthi arrange kanjani. So into yenzakalayo yabe lokho ezobe lokho mara into serious bafethu we want vocalist bafethu lana JR Alka bafethu JR yakhala bafethu sifuna ama vocalist akulala
abantu awubabonisa isikhathi lapho na-iphone ka ubabona nto asiyadlala ukuthi ababoni ukuthi isikhathi bani manje isapheka wena isikhathi sakhona injalo yeah studio session bafethu welele jo yayizwa lento dala chiya ayisuke emabhozini yo bafethu siseshiyava yawo uyibona ke sengukuthi final yetologiya izinto sesipheke manje mamela la izwa la yo yayizwa lento engabe ngiyakwazi ukujayiva bafethu ngabe sengishaya i-challenge bafethu only JR can do this akekho omunye ayi nyamadoda yo abafethu yo nganami asibona isikhathi sithini no ngibonisa isikhathi nganami ngithi akulaleke studio Dale, yo, ay babala, yo, ay kona, yo, ha, yo, ay, yamnandi lento. Ngiyakutshela yo dala chiyara siphethe ama-producer kanje ngiyakutshela ngisithi ngiyakutshela nina nonke nizivalele ekhoneni nina anibheme insango nizivalele ekhoneni hayi kani leyo nto shana ingoma bafethu yeyi ayizwa lento ungasho ukuthi lento iphekwe manje manje ungasho ukuthi lento iphekwe manje manje ungasho ukuthi lento iphekwe manje manje labantu ababelieve nje labantu ababelieve ukuthi ngoyenza umnyaka kanti iphekwe nini engoma no
No. How big is car? No. Yeah. Here's the spot. I'm glad. Bese limbuza ukuthi hey Simindlovu hey ukuphi ya bafethu senza music semjayivini ayikholeni oh swagala lenzobuka ngiyibukile ku-YouTube yami le ipayipi lonke lento sakhona bafethu nofunda nini mina ngale nocala ninokufunda leza zinto izibhithi bafethu hayi abana ungenayo comment down below if wena uyakube ne-producer eceleni kwakho i-produce ibeat nize liphele ulapho comment down below ngoba ngibona i-magic mfethu ama-producer bafethu hayi give it up bafethu hayi ngiyakubona yayizwa leya sound mfethu yayizwa uzothatha ikisi ncimci mwa uzothatha ikisi jabula mina yo ayibona njani lento bafethu sanibona ekuseni bafethu sesicedele ispan sithi good night good night alibona barali liblezana phi bo ayina masimba bona linotisanga ne ayina masimba akenza kakhulu go ayina masimba as you can see bafethu we are still live good vibes only anathola ama good vibes only la ayi zakhala bafethu mina ngisayishisela ijoint kayini ayi studio zakhala kada bacala ka uproduce ibeat ka from scratch noba baseliphelile ndoda no sokushoda nje ukuthi alishama final touch up sasesena ishama final touch up bese lisiba ntsweme kangena sasa hayi na kangene mina
Ngafisa ungishaya ivideo into engiwayiso ngikwazi ukuposta lana ngipost maybe abatana bazongikhetha. welele bafethu namanje isikhathi sakhona siyagqilaza good vibes only straight ngiyastilonisi bafethu ngiyakhala bafethu ngithi ngiyavuka bafethu ngizwa ngale sound oh